Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi vho bveledza philisi ntswa ine yanga thusa u langa vhulwadze ha swigiri na u fhungudza muvhili. Tsedzuluso thangeli dzi sumbedza uri iyo philisi i ya fhungudza swigiri ya malofha na mapfura a muvhilini hu si na u fhungudza lutamo lwa zwiḽiwa kana u ita uri misipha i fhungudzeye. Ngudo yo gandiswaho kha dzhenala ya Cell yo rangwa phanḓa nga Stockholm University kha ḽa Sweden. Vhasedzulusi vho ṱalusa masalela a phame khulwanesa ye ya vhuya ya tshila ḽifhasini. U ya nga ngudo yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Paleontology, phame i vhidzwaho u pfi Preactorus gigas yo tshila miṅwaha i fhiraho miliyoni ya maḓana maṋa yo fhelaho fhethu hune ha vha England na Wales namusi, nahone yo vha i na vhulapfu ha mithara. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga The Natural History Museum. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vhahadzimisa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.